Ia whatalawhat foi paanga o tātou programa nei foi tuaso. Ia Samoa nao, Samoa nei whatalawhatu, Samoa pele, il tātou mta upu o le tātou au tuspaia. Ia pela no mano tano atu o tātou programa o lan tuspaia, ma nei foi le yelo tuspaia. E te whai tau iai, e foi te me se aile, tau tala whai te au po se na mau iau. O ngā runga su e po whai mo iai, e whamoe moe lava. So son mai o le atua ina ia maua pese manatu o wale tātou programa whaftai foi talo, whaftai tā puai, ia whaftai foi ki mai lau la au le nei programa. I nei foi tuaso whia lavo e whafong mai ai, ia anga leile atua mwhamanuia foi e tusa lau whafonga, lau mai mua tātou programa. Tā programa nei aso o le e tā ua the Church of the Mission. Olo ia misiona ale lotu po le kalesia. Ma o le kalesia na mai e le atua po le kalesia fo ina whaavae Iesu i le Matei Surono fe upo e suma leona rifanga i lalo suma valo fe mai Iesu fai atu ia Petelu o te fai atu fo ia o ia te o Petelu o e o te atia lau kalesia lungo le nei papa e le mfai fo i e fai to o se olio na manu malo iai. Me la le tātou whaftai ai le atua o lona finangalo ma le kalesia. O mafuanga fo inana na whaavai le kalesia le atua na whaavai e iai lana misiona i ai fo ilana sāpari. O se whi au whaamanatu ia te oel tangata whailotu ia ma tangata tāla i fo il tātou tunu o Samoa ina ia auane ngalo o le kalesia le atua. Leolo tātou ngā luai o le kalesia e iai lana misiona e iai fo i le whi awatu ina mai mo i tātou ina i tātou tala ina. A tā ua le kalesia nā te iloa e leo tau tala i le whare sāpo o se whaalapo tonga. O loo tau tala i le tangata wa toe whanau fowina o le tangata wa taria Iesu i lona loto e whai mali i ma whaaola. Ioai. O le kalesia nalo o baba ayat. Ia le kalesia foi na fe mai Paulo i le lima le feso foi e lus furono lus fitu ina o fa puina mo fa maina i le fata eleina i le vai ato ma le upu. O tu inato e ia te o le kalesia e le seira le se manu manumi po se ta se mea fa pena. Pe mai tu inato e Yesu ya te lava le kalesia matango fie le seira le se manu numi po se ta si mea fa pena e pa ia ma le ponalo tau tala i tangata ua whapayaina ma ua toe whanau ma ua whaolaina ma Iesu tau te laulangi ai le ni o laulangi o tau tangata lai o tangata o le kalesia e ma whai o na whaolaina mai o so se kalesia o e ma whai o na e lotu I so se kalesia, am whaiana e tali ai e suma e toi whanau fuinai. Whai fui whaonga Martini Lutelu. Ia sa whanau maole li roto kakoriko. Ai o a onga pia o ia ma mawhau le atua ma sa ili atu. Na ia maua i le tusipa ia e ola tangata what. E ola tangata mi tonu i le whatu atua. Se le winga la na altala. Po whea lama la le kalesia le tenganuai. E ma whai au na whaola inai oe. A wa o le whaolatanga, po le whaolaina o le tangata, o le mea whaito atasi o le tangata, o whea lava e te iai, a wa o le angpa ia e so se mea, e le whapea langa o tono whalsa, po no e mwhai au na whaolaina o le awala, o le ea, po le sami, po whea lava, a wa o le mana o le tala lei, po le ngā wenga le angpa ia, e iai le atua e so se mea, me la lea na whamna tuatu o le kalesia lau atu ina mai e Iesu ke viso i tangata ia ua lato talia Iesu e whai mali i mawhaola. E le na o la whaola ina la a ia lato i loa e iai le whiau atu ina mai i tātou. Ina ia tātou o e whai. O le kalesia la le e whatatan mai. O le kalesia ta ua nisi o le kalesia a le a ulu matua po o tangata fo i o to e whanau fo wina. A lau whai tawina la mai tu spa ia le whiau le pe no whai atu o le mission a le kalesia. Ia e tau fi mai na ele whapea ese rotu o na tofule o lotu ma lato mission. Ia
mission. You don't have to create your own mission. It has been created by God in the Bible. O le mea la tauna fai, o lo sa idi pa fai e tele o iloa, po le ale mea o mafuai o na whaamai le kalesia, in which o mafuanganan whaamai le kalesia, because the church is a vehicle that God uses to take that gospel or to take that mission throughout the whole world. O le winganan o whaamai le kalesia, o sila fia i le atua, e mana o mia ni isi o ta lai le fe au lea o le kalesia. So la foi tawina la, fai foi na maua i le matai o mtau pue lua sumalvalu, fai pue suiva ni whangainalo, ia po le luka foi. Ala foi tawina atu le mareko. E vangi a mareko mtau pue se fulu ma leono, fai pue suma lima e o le unga. O le toi fe au foi lea po le toi talainga lea le li. Pina maa vai mai ai o le fe au ale kalesia ina ia la to wo e talai. E vangi a mareko mtau suma leono fai pue suma lima. O fetala ia tu foi o ia te ila to. O atuia o tau lalangi uma, i nā tala ia tuai le tala le lei i tangata umalava. O le whaatua tua, ma papa ti soina, e whaaola ina o ia. A o le whaatua tua, e whaasala ina ia. E muri atu foi nei whailonga i e whaatua tua, e tu turia i lātou te moni i lo ingoa. E tau tala i lātou i ngana fou. E whāngofi i lātou i ngata, a fai fo i lātou te inu se me oti ai, lātou te lea fai nai lava. E whae atu fo i o lātou lima i lungo e mamai, ma wha malo roina i lātou. Ma vae fo i ona whetala i atu o lea li i ate i lātou, ona ave i nae ai lea o ie le langi, ona nofo ai lea o ie le tūtau matau o lea tua, ona lātou o atu lea matala i atu i mea uma, Wanga lue whaatasi le li i mai lātou, ma ua wha maonia le upu i wha longa, ua muri ane i ai, amene. So ia manino lātou e wha manatu i atu, ono le nei, e iei teimi e tupu e ngā ruenga ma tō tele tangata ma pisi le lotu. Ia wa tele me pisi ei ai ngalo le whi au. The church has a mission, the Church of Jesus Christ has a mission, and a mission was given to us. Awa iei pe ono whata, iei teimi toi whafonga la mission nei. Wa whetala ia tu foi o ia te ila tau o tuia o tau lalangi uma, i nā tala ia tuia le tala le lei, o le whaatua tua, ma papati soina e whaola ina ia, a o le whaatua tua e whaasala. Wai e manino lava. Lona winga o tangata e whaalongo le tala le lei, ma lato whaatua tua, ma papatiso e whaola ina. E plain wa Samoa. Me whalera whatuai, e le aise si o ngā se Samoa, whapea li whalongo i langa leo wha Samoa tu spaia. O le mea fo i la i lau whafonga mai. Ia whai i aiso whini wa i ai le tō wha. A whai fo i tae whalongo i ai mua. Ia o ngā fo i lea, a wapen o whai atu. O le kane sia le tu ina mai with a mission, and the mission of the church is a mission possible. O le fe au e tau nuu langa mua, whai mai esu. O te whai atu fo i ape e teru, o te atia la o kare seru nei papa, e le ma whai to o se ori na ma, lona winga, ua tau tala le li, o le mission le kale sia po le kale sia, e alu ai lai se isi ma whai na tau fia, e o lava i whai to o se ori, e o tia tangata ai alu a le kale sia. Telefoi, a mi se foi taimi nei, e stani wa pea, i le luas fulu tau sanga, pe luas fulu lima salwai, believers being persecuted more than the last 200 years. Lona winga, mo tau tia mele sa waino ke ushano na fo i te silafia. Kei mi hei, o sa waina le tele o ke ushano. A tonu e le tau wa ai Samoa po ai o telo intia, ma atunu o iei i o il Middle East, fasioki ake ushano sumo. Ai wha manatu i atu oe. Le kane sia le atua po tangata fo ufala ina ne mane wa e se e mao malie ma o oi fatiseu. Ai ngalo ai e iai le fe au le kane sia. O le fe au atu ina mai e le atua po Yesu ia i tātou. Tātou te o e tā lai le tala lei. E leo in tala leanga. E ei teimi tā te manatu ai. Pe e vave le lele o tala whale e tonu. Ai tuai au na adua tala lei.
Ua valauina I tātou I tātou tala ia le tala le lei. O le ala le tala le lei. O le tala le lei o le tala ia Iesu. Na sau Iesu e whaolaina tangata. Ai fai tau luka mua luka e lua ina ua au le e na whapna tuatu au leo ma moe lunga le vao. Na whafua sa ina la tau vai atu suruia la tau I le malama ma le leo whapea mai au tau te mata ua mātou te au maia ia tau le tala le lei e oli ai no uma. A wale a sonei wa whana waile ai o tawita lo o tau whaola o le ali ia o ke wiso. O le tala le leila o Iesu wa whana umai e le lei mo le tangata ngasala ua e mawhai o na whaola ina ai le ngasala le tangata. E le lei mo tangata mamai awa o Iesu o le Iesu whaamalo. O ia o le tali o tātou mana om. O ia lena walo ia Isaia mtau pono sumatasa. Ma Isaia wa yo lunga le nganga o le rio Yehova. Awa wa ia awina u e tā lai le tala lei ye ua tinga inga. E fusi e loto momo. E tā lai I le tā whianga. E ngata I lea ia ta talaina e o fusia. E ngata I lea ia whaapea o na whaatsia maftang. So, the gospel of Jesus, in fact, was Jesus. Na toi whaamanatu e Iesu I luka e whaafa wa sumalwalu. Whai me Iesu, le aso ne wa tau uai le valo anga profeta o Isaia. Ioi, pe lao na ta ua le tushe Isaia mta upeona sumatas, mai ua I o runga le anga. O lo tau talanga ia Iesu, o lo valo ia Iesu, fitsa lau mo tuptau sanga. Ai le fan, tala leila lea. Tala leila ni mane ua ola lotu, te le lotu, mautupe lotu, ai ngalo fe au lotu. Me pe isa ion mele wari en mai. Ua manaya lotu, ua le lei farsa, tele tupe, ai pisa I ua ngalo le fe au, o le mission ale kalesia ia whaolaina Samoa. Whaolaina Samoa. The very ultimate bottom of the line is the mission to save people. Let's if I make Paulo. E Roma mua fa sumalono. A wau tele mai le tale lei ia ke riso. A wau le mana leo le atua. E o lai la tau uma. We fa atua tua I le atua. Mua le utaia. Lua e leni. Tu tolu Samoa. Tala lele na watoi vidi amu Samoa. Na wasa atua I vasa e fia. Ona o fina ngalo le atua ia vatu le tala lei. Ele e watu vidi amu. E vatu shalotu na latu e vatu le tala le lei o le whaotanga vi ia le atua. Praise the Lord mo vinyam. Praise the Lord. O le vi inga I le atua. Ona o le manatu mai a Samoa. O tato proklama. O le tuli loa. O le fe au. O le tala le lei. Na mafuai. O na whaavai Iesu la na kalesia. Mafuanga le na whaavai le kalesia. A le atua e ala Yesu Christ. E iai le fe au. We have a mission, and the mission is, but mantua lava tamas e ila kadea whaari mission impossible. All they do just ngā mai a tape ngā umang ka tau matamatai so to tele ngā e ka ofit ngā kalanga party ko ngā umang ko susungu tape lo ngio wo ya ai actor ngā ka e mkwa vaina. E ala lang tau mission impossible. La mission kau make pe kau ngu pe le kau. Ia pe ka wa o tangata umai le atana e act love no time le time malana me fai ai vi ia le atua watu ina mai I tātou le mission e leo se mission impossible but the mission possible I say langa le mission fatunuina e le atua tātou teo ia le ngata fatunuina I tātou I le kalesia la baia ai fai mai Yesu e le ma fai fo I fai to a seori ona manu malo ia. So el mena utatonu ai. O le mission e tanto ia. It's a mission possible. E ma fai e sawaina le kalesia ai agu ale kalesia e fioti ai se au ai tula mai se au ona nei. Ele ngata ua manava ia ile atua e alula na kalesia e o lava fai to a seori e le ma fai ona falange. Lua wa awina mai le nganga pai wa fatasa mai Yesu
Ilana folanga ai le fio le langi. Fa mai o te iate o tau e o lama i le ngata angore la. Na fio Yesu ai le fio Yesu. I le Ioane se fulma leono fa upe suma fitu. So fai tau ina atu mana ia fo i peno fai atu. O le mana ia o lo sila tu spaia. E iai lo na taua o lo va ai tu spaia. E iai lo na taua. A wā au tau lo toa tua fo i e misi e kele a upo e misi. Ai o le mana ia o lau sila lau tu spaia. E te ilo ai o lea i lau tu spaia. O taua na tato ang tu spaia. E te ilo ai fai vai lei le tusina o le Ioane mta upo se fulma leono. A fa upo e fitu a rifua ngai lau. Masano mau masano. Fonga fai tawina le fionga le atua. Ai pe ta ia o Yesu le fetalai. O le upungoni lava utu fai atua ia te o tau. E au ngai ia te o tau pe a uaru ese. A wa a fai utele aru ese. E le mari umaire o sosoani ia te o tau. Ai a fai ute alu o te awina mai o ia te o tau. A mari umai foi o ia. Na te fai lo atu le rolangi le ang sala. Ma le amia tonu, ma le whaamisnonga. O le anga sala, a wā ua le whātua tua ia ta, o le amia tonu, a wā o te aluatu lo ta mā. Tau te le toe, wā ai mai fo ia ta au. O le whaamisnonga, a wā e whaamasinoina le alii, o le rolang ne. O lo tau talala Yesu e winga i le anganga pa ia. Mana tua o tau, wa uman ngā wenga Yesu. O le mena e te whaitau tus pa ia, lau anofo Yesu le tūtau tau. Ai fe siri la me wono foi wa umana nga wenga sa fa a la wa malo lo le tu tam ta wa le atua i le taimi nei o ia le fai ma fai tauran ia fa bele Yesu e au nga mo tu pe fai o terwes a wa fai o terwes le awina mai le tasif so son ai a fai o te alu o te awina mai o ia te o to ai amari mai o ia nga pa ia le Amari umai o ia, na te whaai loa le rolangi le angasara. Tau te loa ngā ruenga le angapa, ia ne whai nei, e o fwoi lau whaalongo mai, pia ni tātou tala noa le tātou proklama tauruai o le toe whanau fōwina o le tanga, porta whanau luna lua. O le ngā ruenga le angapa, ia le whai nei, o le ngā lue i tangata angasala, ina ia li liu mai tangata i le alii, o le winga leo le tala, ia whaola ina Samoa. Ya pela no fa mai Yesu i le tusi len tatou fai tauina. Fai mai o tau e tala i tala o le fa tua ma papa ti soina e faola in Samoa e le ka kereo in korisi ko kau fa makala. Fai ngo fia i mai fa tua na te lor fa tua le fa lango le meo fa mo e mo le peru sumatasi fa mo. O le whatua tua o le whalango le mea o whamoe moi ai, o le mauti noa lea o mea e leo vaina. O le whatua tua tātou te wheso o ta iai ma lea tua, ina o tātou whalango longo i lea fionga lea tua. Whamai la Yesu, a whatua tua tangata ma papati soina, e leo tau tala ini pepe, pepe no vea, ka kere whai whinga o ngeme o papaso, whai ngō whiaunga e mamalama. E leo tau tala Yesu ni pepe wale mwhai ni pepe on whatua tua. O leo tau tala i tangata mātua, wai mawhai tangata mātua, o na whaalongo le fionga le tua. Lea lafa me Yesu, o le whaalongo, o le whatua tua ma papasoina e whaola i noda winga. E ta tau le tangata o na whaalongo le upa le tua, ta ria ngā ruenga le anganga pa ia, ma papatiso i le vai, papatiso al vai. So a le papatiso la, a whape te ena babson, e leo whawainga lawa. Sei vangi e whapea mai lai, il pangtane, ia pangta, e leison kei mea babsai. Ai te whaalongo i langa tala, o le tala tangata pe o le tala, foi la le enuka, na whaiatu ia Filipo, i le ngā ruenga nai walu, whamai enuka ina ua uman whaamamla mai Filipo, le tuse Isaia lima sumato, whamai loa ia le enuka. E ai ea se mea vau i ai au e au e papsei. Pe mai Filipo e nuka, a whai e tatonu i ai malo loto atoa e ma whai e la. Lona winga, a whai e te ena tangata le patasonga, wa e te ena le whaola tanga le ato.
ma o ngā ruenga fo ina fai ki au, o ngā ruenga na fo ina tangata lotu, tangata whātua tua, o le iunga o lau ngā ruenga o le papatiso tangata. Fai mai mo mope telu mta upu e tolu fai upu e lua sumatas, o le whaatusa fo i le mea o le papatisonga. E le o le whaate e seina o le ele o le tino, a o le tali a le loto fua tiaifo le lei. So koe whaikau, mo mua pe telu mata upue. Mo mua pe telu mata upue. Mo mua whau pe luas fulma le. Luas sumatasi should be 21. O le mo mua pe telu mata upue tolu whau pe luas sumatasi. O le whatua tua, o le whaatusa fo i lea mea o le papasonga. O loo whaola mai ai nei ia i tātou, le o le whaate e seina o le ele o le tino, a o le tali a le loto fua tei fo le lei, i le atua, i le toi tū mai o Iesu ke wisu, toi whafong. Lo na winga o le papasonga i le vai, e le o le whaate e seina o le tino. O le ele pe o le ke aru ka ele. Yo. A fe mai o le tat is a public confession. A o le tali e loto fuja tei fo le lei. I le whaola tanga e tusa o na mori mawina. Lo na winga e ala na papatiso o e. E mau ai le ata o le maliu tanumia to e tu o Yesu. E le mau al fatu tu pela no fe o tele o tau tala atu te i isi e pap kisa pepa leo te tala no atu e tusa o le tuspaia. A whaila e kere e kat kongu pe ke e fo tuspaia. Iau e te e whina o le e whina ngalo le atu. A whai e whina u vo isi tuspaia lo nuinga o e whina u le atua o al tuspaia o le whina ngalo tustusia leo le atua mo le tangata ina ia manuia tangata. Le la manino il faitau o tatu spaia. O le tala le lei, o le tala ia Yesu e whaola i nai tangat, i le matei o mumua whau perusu matasi, a o mawhau whau i o sefa i se ingoa le pepe, whai maira angelu, e te whai ngoa fo ia te ia o Yesu, a wā e whaola e ia lo na nuu, mai ala tō na sala. O le ingoa Yesu o le whaola. A le mela le o tupi wa tele tala inga ia wa ese atu wa le o tala inga le mele fe me Yesu. Po le ale manga yo lotu ma to tele tangata ma tele tupe. Ai a fai datu tele tala ia le tala leile ya Yesu. Tala le fo ile fe mai paulo. Ile kalatia mo mua so fai tau inatu. Kalatia mo mua la fai tau inatu fo yu pue ono. E o fai pa sumatasi. Kalatia e la fai tau tua. E ai ma ngai ia pa katia mo mo fa ono le la foi tau inatu o fa mai polo e legistra le fa mai polo a katia o fo ina u fa pe ono o to va ve le liu e sei no to le na vala wina o to le lofa tu no ke viso ai fa sanga i tala le ese e le o se tasi tala le fo ilia a wisi tangata fa atu tu vale ia te o to ma fia whaaliu e seina le tala lei a ke wiso. Ai pe tai. E ui lava ina tala ina i mātou, po o se a ngelu mai le langi, ia te outou se tala lei ese i lea na tala ina atu, aia i mātou ia te outou, ia anatema. Pei ona mātou mwai whai atu o te toe whai atu nei foi. A whai e tala ina atu e se tasi ia te outou, se tasi tala lei ese lena o talia ia ana te maia a wā o te le whaa i vevi ea i ona po nei i tangata po o lea tua o te sa ili ina ia o whaafia fia i tangata a wā a whai ana o whaafia fia ana whai o te whaafia fia i tangata pa ua le whai au ma au nā ke wisu. Kalatia mo mofa upe ono ile foi upu e se fulu, fa mena paulo. Ana fai o te whaafia fia i tangata. Pa ua le whai au au na ake wiso, a o lunga ifo, mai paulo. O te whaafia fia e le atua, pa o te whaafia fia i tangata.
mai Paulo ana fai u te whawhiu tangata ure whai a auna atu Samoa. O lo tala ina nisi tala lei ese mai nea. Lea ua manino na saunoanga perfecta nu es apostolo nu eso Paulo. A whai e tala ina mai i Samoa seisi tala le lei na i lena tala ina e Paulo o le tala le lei i le maliu tanumia to e tuo Yesu e tasi al tala leina e ola el tangati. A ua tala ina e nisi au lotu i ala tau lotu. Fa mai o lotu moni Samoa e. Po o le ane te leo le loku laulangi ngei le alka mau a inga. Le ane maa ngai o la tau proklama i laulangi ngei. Po proklama lau talavou, po proklama o a inga maftanga tamama tina. E le aise proklama e aluais tangata i le ola e whaamau. Pe a le tala ia, le tala le lei watu ina maia i tātou. E le apostolo Paulo tala lei fo ile fetalai e Yesu. E oe tala i le tala lei. Awe mai Paulo a tala ina atu e seisi o tau. Tala ina fo i niswa mai wa motsia tala lei Samoa. E rei motsia tala lei. O asa uma i ele nganga pa ia ngei, o lea ngei tala lei fato a ave le nganga pa ia. Pe hao o mai le aso ngā taanga ma ua ave le nganga pa ia le atua wai umea uma o le a wha umatia lau langi nei. So o tala lei lai ka le sia pero whea. Wa tele to i ngā tala ia ua tala i tangata. Yoe, ua tala i fu i tangata la tau lava. Ua tala i tangata isi mea e ese atu i le tala lei as gawisa. Ai o te whamanatu i ate oi. Peno whai atu fwoi. I le wha pēr kofua loku man la koukala lei. O tasi al tala lei. Na o tala lei le mai Paulo. O le tala lei le ana mātou tala i natu i ate o tau. Ma o le tala lei fwoi na e whaole i na Iesu peno whai atu i ate o tau. A peo tau e Paulo. A whai e tala i natu. E seisi tala lei e se atu. Ia anatema. Le no winga le anatema. Ia wha umaina, ma wha leo ngaina, ma wha taa pe apeina, se i vanga nā, o le tala inga o le tala leia Iesu Keriso, e wha o le nai tātou Samoa. So o le misiona la ale kalesia, po whea lava le lotu e te lotu ai, tasi a le misiona pe tasi fo i le wheau ale kalesia, o le wheau i le wha o la tanga. E ala ia Iesu Keriso lo tātou ali i whao. Ai le ia fio mai Iesu e tusa o le whao la tanga pe o na prokamaina le tumana tua o tau e. E leo se proklama whawhai nei le tu e upo pe telu wa pe so whai tau atua. Mo mua pe telu mtau mo mua whai upo e. E alama se fulman vadu e lifo ngai lala ma nei ala lau whai tau atua. Mo mua pe telu ia mtau mo mua e foi o fulman valu e o whaiunga. Masane na. Mai pe telu a wawa o toi loa. E le i tongi o leina o toi mea pala. O le a rio po le aulo nai la o toi a mi o le anga. Na tui na mai o toi tama. A o le toto ta ua ke viso. E pei o lole ta mai ma moe le pona lava. E le ai fo iso na le anga. Na sila fia lava e ia na mua a o le whaava ina lo langi. A ua whaalia mai nei i ona po nei anga tai ona o tau. Talia apostolo. E leo se proklama a fufua nei. Na fua e le atua ai tātou te rei whanau mai a tātou ai rei whawaina lo langi. Na sila fia e le atua e anga salal tangata i nomanai. Ai rei fina ngalo le atua e anga salal tangata. A o le atua ai ana sila fia mea uma ma taimi uma. A sila le atua i mea e whaira nata, e sila e amata mai nei unga anga i tua. Tātou tangata pi e whaasoro pe ao le atua, na te sila fia ma mao nei unga o mea o mai. So na sila fia lai le atua mai lapi, ia pe telu i, mo mua pe telu mtau, mo mua vau suma pala. A wawa o tau i loa le tongi o laina o tau i mea pala. O le awio, po le aulo, me ia pala. A o le toto tāua o ke viso e pei o lole ta mai ma moe. E le po na lava e le ai fo i sona le anga na sila fia e ia ana mua. A ua whaailoa mai nei a te utoi o na poe ngatai
ona oto. Si ole saunia o whaotanga, ele o se mea whatoa saunia nei. A o se mea e tā ua ele tō tele o le mea sarilo. Sa tā ofia le atua e ei le teim peila le kalesia. And this was one of the mysteries of God was the church. Ele o se mea whapea whakoa mawhauwhau i ele kua kim no. Na mawhauwhau i ele atua maile a matanga ai o proklama le atua ele vawe whaailoa mai nei ai whatoa whaailoa i le teimi e pei o na tawai pelanta tolo. Ai le fio mai la Yesu ngā sala umatanga o le mafuanga fo ina na wina mai Yesu la lang. Ona ia whaola ina le tangata. Fa mai Paulo le Roma tolu fa pe se fulu mai wa le stasi a mi tonu. Ya la ila stasi a mi tonu. Fa pe rusu tolu le Roma na wa wanga sala ngata uma maua le o le vi inga i le atua. For we come short of the glory of God. For we all have sinned and come short of the glory of God. Na fua le atua e o tātou manuia e pei o na savali vali a tamu ma le atua e la amatanga a ua motusia lea wha moe ona o le anga sala a le tangata pelan tātou iai. Ai whaatia wa iaila na plan o le whaolaina toi wha foi mai tangata I fōringa o le atua na whaia. By Jesus coming back to the earth with the message, and he was the message of salvation, is bringing back the image of God that we were created of. O le toia fio mai o Yesu la langi, tala le lei ia le atua I le amatanga, e ala ia Yesu ke viso lo tātou whaola. O le ala le na mariwa Yesu. Ai le ia mariwa Yesu ngā sala umatanga nātou telo. Ina wang sala tamma Evans o sola lafi tam whai la tite u fiai elem whai tatou te loa I ngā ele ai se mea whai al tangata e ma whai ai o nā luae I le ola e whaama. Pe o tam whai tangata e orisi lea tala leo lo tala in e ma whai o nā e whalongo whai ai mai whai ni al leola whaavau iau ngā gwen sa moairo o tunu. This is one of the myths nowadays that people say your good works, you can go to heaven. Almatawacha ana mafai e ngā luenga e fai e limo o tangata o nā roi dola e whaambau e lea fio mai Yesu. Na sa iri lea tue le langi ma lo rifa lo langi I se mea tongi o laini tangata na tele I maua se metas. Ona li liu leo tō wha lea tue lona lava ai ngā tue le langi. Ma tō ina mai ailo na alo lea tō tasi e pele I a te ia. A ua siri atu le alofa Yesu I a te oe mau. No na ilo na alofa ilo na wā. Mafu angala le na fiu mai Yesu. Ina le tangata nga sala ua le ai se wha moe moe. Ana mawhaila ngā luenga le leia le tangata o na alua I leola wha mau e le mariu mai Yesu. Mana tua sa au ta ua foi upo Paulo kaltia lua fa upo lua sifuru ma lua sumatas. E o foi ngā luenga tu la fono, e le aise ngā luenga tu la fono e ma whai o ne arua I leola e whaama. Wha pea upo Paulo lua kaltia foi upo lua sifuru ma le tas. Ua whasata roina whatasi ma ua ma ke riso ai o te le o tola. O ke riso lo ola I tutonu I a tau. O le ola o te ola I nei I le tino. O te ola I lava I le whaatua I le alo le atua o le na lofa mai ata mai atu ina atu o ia e ia e whai mo usui whai mai lera fwoi pure lua sumatasi ka tia le lua o te le wha le au ngā ina le alofa tu no le atu awa anau o mai le ami o tonu le atua tu la fono po ua maniu fua kewis si peke kausia ku la fono umalava no ata wati atu ai le ua maniu mai Yesu aisa e vai le tu la fono ia peno foi ato tu la fono e lo le lang sa awanga le fa mai de tu la fono o le sala mo lo ka ke le lo anga le fa mai o le sala le ngoi ma le pelo ka ko ke foi ya a le o tato lo ai mana tu ala ina o tau no mai Yesu le la peno foi ato o tai tato Yesu
O mela kaung fai kako, ulo ia kula fongo. A wa o tu sia, fa mai a profeta Jeremia. Wa o tu la fono o tu sia yo o konoko. Yo, o ninga wa tama ai tongo tanto lotor tu la fono. A fa pe fo e kako ka kong e su ko ka lai kula fongo. Yo e se la le me kala. A fai tatu taton pe fa mai polo. Le Roma ton fa blus fulu. A wa ele ma fai on ta wa mi tono ina stanga te totas inga luenga tu la nobody o le mafu angana na fio ma Yesu e ave ese ka ko fa ngonga ma le polonga o le tu la fo pe ngo fa yatu ele le tu la fono ai le fa tu la fono fa le sang e pa ia ku la fo ai le fa ku la fono fa pa ia pe ngo fa o tu la fono pe o se fa ata ai alu ta mata i o foringa fa ata ta mai ia e me nga fa le kong tamos e me nga fa le kong yo ma ai kere ka ngoko fa aka mai o roi o maka no ke aru le vai e furu vai so ku la fongo la ka mai we nga sala we ngoi ai kere I didn't feel ku la fongo fa mangalo because the law kills but grace saves gives life e te aru ya Yesu e fa mangalo yo nga sa yo o ku la fongo foi pe Perché causia leiva fa mai ko ponga dua fa bus fulu. Ai causia leiva ai sala ko pelango foi. Samoa, la me ke ngof polonga I pelo kau lo koinga kula fongo. Me kau ki kiro po ara kai me ngo koi lan sa paki. La me ka ku kere. E no pengo foi aku o sa paki re suia. Ya nga ai foi tu pela tan e suia. Nga te lo ke na sa mo lai polong. I tell you the truth. Try to keep the law is a burden to you. It is a burden because it's something that you try to keep. It is a burden unto them. Sila fia ele atua o lo polonga tangata Israelu ile mel kulafong. E o mayange. Na ko kela ngaka lengo polonga. Try to take, kat kong mai e la sanga e ola ile lofa tunoa. Fasa o loto o e Keriso Yesu. Wa ele koe mafaufaunga. Enjoy living in the grace of God. If you do that, then e kere koe sabari pe o ngaka de fifia. No, there's a joy forevermore if you just believe in the grace of God. Loka ko yai le kala inga o le tala leia Yesu ta ua le tala leia o le lofa tuno. Samoai, ai maise fo i sungai feifi au, fia ngainga, tua mai tatou umalawa, ma tatou uma o ta ngata o whaalaina o ta ngata o le kalesia. We have a responsibility. We are part of the church with the mission. And our mission will never change. The world may change, weather may change, people may change, but the mission of the church, ele suia le misiona le atua. A fai e leo papa ki soinga tangata i le kalesia na te iai, ko e mafau faura ki kie. O tele ia teimi na una pisi o lotu, pisi proklama, ai le enga kai papkis. Le enga kai papkis. Na watu Yesu ya Ioane, ai fai tau matei o nae, tolu, a fai kakul make i kolo fai kau kua mai e, walisi le mea ngā laku Yesu e whata oto le ava noe ui ai tangata. Ma te un tau pe tolu a fai tau atua i le fai upuna sumatasi ai believe. Ia o ngā, mangai fai fai kau lalolo, mangai ia le fai tau mea pio kako a onga mengi e lo sa launga. Ma te ia tolu ala fai tau atu i le fai upuna sumatasi. Wa nei o te papiso atu i ate o tau le vai i le salamo. Ai pe tai o loo mudu mudu mai le silisida o ia i ate au e lea o ngā aku na tala i non se vai. O ia lea na paptiso i ate o tau le nganga pa ia maleafu. Lona ao na nasu. Na te wha mai na ai le whaptu ngā seito. Na te wha potpoto i nai fo i ana seito fa seito. Ai suina i le otota i seito i le afi i le mutineia. Wawasu matonu. O na mani watu ai leo Yesu mai Galileia i oritana i a Ioane. Ia papa soi nai e ia. Ua wawatu i Ioane i a teia whapea mai. E ao ona e papa tiso mai i a wau. A e mariu mai ea o i a tea. A ua tari atu Yesu whapea atu i a teia. Tu mai nei pe ia.
a wā e whaapea o na tatau ia te i tātou o na wha taunuina o mea tonu uma. O na tuu mai ai lea ia te ia. Ua papa te soina Yesu o na maliwa ai lea o ia nei le vai. Whauta fo'i wa whaavanoina le langi ia te ia. Wa ia e loa atu fo'i lea nganga o lea tua wa fioifo e peisa i salupe. Wa o iona lunga. Whauta fo'i o siu fonga mai langi. Whapea mai o lo watari pele le nā. Wa o fia lava ia te ia. Na watu Yesu ia Ioane tau baptiso, mai Ioane baptiso le ai. Ele sa kaunga e baptiso au. Ai le kaunga baptiso o e waresa unga sara mai Yesu. Ioane, tu mai pe ia, wai ao ina whatau nuu, ina o mea tonu uma, la mea tonu uma. Ua whata oto Yesu le awala, e ui a tuan tangata e fiaru le ola e whamau. E ui na le aise anga sala Yesu. Ai mautinoa ua tuu e Yesu le whaawao. Mo so stangata e fialu le ola e whamau. Pela no vai atu. E le whinga winga mga upura papsam. Langa lupu papkiso e wha e lengi ngā whuko ke loa o koe poko o le whakofu. Ai a wakula e whakukuru ele vai, e le whataui. Langa le maua le maliu. Ai whaitaui mumua ko ni tom tau sulima. Fo tolu ma le wha. O lo ia i ngā whai mai o le kala lenka li a mai paulo. O le tala leile Yesu na maliu tanumia toitu. Tala leina toitu. So tātou whaftaila o lo tātou tala ina le Yesu toitu. We are preaching. Peter said, we preach nothing but the resurrected Christ. Ioi. So le la kako ke whaikau e wa whaawa o Yesu i tangata. Ina e uia o ia le alo le atua. A uia tuu le whaawa o mō tangata umai fia o le ola e whaamau. Le a foilanga i tu e whetala iai i le mission a le kalesia. Ioi. Tā la il tala lei o le whaatua tua ma papsoina e whaolaina oia. A o le whaatua tua mai e whaasalaina. Tu sa lei a malioane tolu whausumilor. Ua whapea lava na alofa mai o le atua e laulangi. O ia au mai eilu na tali e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua ia. La ia e upu whano. Lona winga ai le whaatua tua i le alo le atua e whano o le whausinonga le atua. So lei lasi mea kako whengo fia mgau. Pai te au ma tātou e tā lai tu loutoro lava longtore. Io a whai o pisi lau lotu ai leo tala ia le tala lei ma papa kiso ngaka. Something is missing. Tātou wola i tein whainta. Sa foi o whaalonga li tamos papa kiso nis. So seems like we are missing a point. We do every other program. A ukako de koe kau lai le mea mafuai ngā ki ngāre kasi. O le mele whainga ke rau roku ia o i, o mai i, o i, o i. O le mea tauna whai lo rola ngona. It is the local church. O le kele forfolanga ia e pa uil kongo local church. O langa mata whaioi na i lana community e tā lai le sala lei whaolai babson. Hei kei miu kako pisi ai i mau mafkanga kere o lea mea, ma lea mea, ma lea mea. A ua ngalo ai the responsibility o le community na iai o le mea o iai lau loku. That is your work. Yeah, that is your work. E tala ina tala lei ma ua vea ma mea e ngalo ai. Ua vea fo i kako kapo inga ma mea whai ngaka mea ngalo ai. Our responsibility and the mission of the church. I think it's good to refocus now then. E tauan tātou to e wāma ai ma whesili pe fia ngaka o whaola. Mua whesili aki o e lau loko. E fia ngaka o whaola inga kau sanga lea ka wai. Fia ngaka o whaola inga lua afe kasival. Ku ial kasiva wa le lau. Ai a kasi 2017. E a liskau, ya. Ai a kau sanga 2019 pa peo. Mata e fia ngaka o whaola. Maka e whainga kusi la. Ua me anga loku mwhai las. Kupulanga i ngai mako e pia kusi lalo. Fia ngaka ngā. Ka ria Yesu, fia ngaka baptisa le ang pa ia, fia ngaka ngā. Koe foi mai le li. Ua me anga e whai. We serve God in the church. But don't forget, there was a purpose. There was a purpose. You don't have to try to find another purpose or another mission. In fact, the mission statement of the church is, I believe, is found Luke 19 verse 10. For the Son of Man came
to seek and to find that was lost. Wa saula tari o tangata sa ili mafaola le na leino. Le kalesia le tua. Po fea le kalesia. A e tonu i le mission le kalesia pe no foi atu. Ele o se mission nga lo papaki. Ele o se mission, no le mission a lo umala. Telefone loku nga le mempa ai le papsinga. A fai le papsinga ka kai lo. Po la lo, la lava lo. Le tatu te va mai ai. Wa mele wa wa ngai, wa fai a programa loku. Wa fai a ko kele ngaka. Ni soi kaimi pe wa fefe fai a ngaka papa kiso. No, that's how that's why the church exists on the earth. If you ask me or ask God, why is the church exist on the earth? For that one purpose and that one reason, so that people get saved. Quiere tato wa Samoa, quiere Samoa de fallen. Po le ale mangi o loku wa pengo fo ya ku tele fo ya kala inga se o e tala inga na fa mai e fa ya nga venga ya na fa pe akwala ve fa po wa me ya sa loku ya pula o ya me fa le lo for ve fa ya me loku. No, that's a myth. That's antichrist. Anything against the mission of Jesus Christ, that's antichrist. And you can find that in the church. Be very sensitive to the move of God. Waiting for the Holy Spirit is not the thing of now. It's the thing of the Old Testament. Waiting for the Holy Spirit is the thing of the Old Testament. The Old Testament was waiting for the Holy Spirit. Our time, the Holy Spirit is waiting for you. Yeah. Like we're living in Yale. It's for what color, my God, give me the double portion. I've seen the like well, I allow me to fight first portion of it. I allow me to well, I hang off for this. Like if I can carry easy, say, fight or my like, go for the almere with 5 feet and alone. I ain't a cushion, come my le mission impossible ole mai ole o tape ole le CD uma kalepe au ka ko ele CD o kusida le mission to spy kire ka fa kali le nga pa waiting for the Holy Spirit is the thing of the Old Testament. They were waiting for the Holy Spirit to come, but the thing of the time of the church, the Holy Spirit is waiting for you. Olo fa kari le nga pa po a feke nga yo ya ni so le fa kari le nga pa po la lang finga pa de ko fa ad melo finga wa le nga le ai le mo ki ngo ya we ku sai ko alwe mai sa wo la nga sa kala ngo ya. It's a sad story to say, Thomas. They say about between 80 and 90% Christians died without sharing the word of God. Fa kai ni proclam fa kai ko ya u le wa fa ngo nga mai le tua ina ia fa tele va be ai tala lei awa wala talata te me fina ai le tua e closing e la ai ole ala va fa se Maria tanga talo le kalesia le tua o lo tau tala mo le kalesia pati posos no le tau mo tata uma fa la ina pe no fa atu e ma fai ona fa la ina a fai fo te fa longo mai la so nei au e lotu po la lava lotu na o e su e la lotu na te lotu ai ma e fai la loku be le ale. What is the purpose? What is the mission of our church? Wa ko me ma ngai proclama fai ko lo ma ngai fellowship ma ngai le memle ma ngai falsa a ve si de fai la kale si fa pe fermo wa lu lo la fa a o le ala me fai penga ko. So the church that Jesus Christ has given us is a church with a mission. That means it's a church with action. Kako ngalu, o ke la mele ngai, tamas, ya nga fa longa le fio nga le kuam fa kai lava. Ka ngoi lu pule nga kale mai o sa mo foi la nga fa tai. Ya, nga fa kai ya mele. Ya. Fa kai ma liso me ka go be careful. Even big talent evangelists, you watch them. I think I often share Thomas one day. They churn the money and say it was a seed. You know, in the Bible, money is now never a seed. This word is a seed. Yeah, if I don't ever my
might plan $1,000 seed, $1,000. You know, be very careful. You know, God has no respect. Po evangelia que I don't know about you, but that's how I sense. Almost every televangelist, they always turn money. It's a seed. It's a seed. Plan $1,000 seed. But the Bible never talks about money as a seed. It's the word of God. Afetau fo ile luka na alu fo busumatas ta umaya ka umaya ba pe na ore la umar ka ko kemi. Ole I think fa per fa upo fa ta auto fo ile toru ele fa ele chamas. Ya o ise po mai fa bulas fu fa mai busul. Ona feta la ya tulea u fo ina atu ya te utou ina yo utou loa me rilo le malo le atua a ua fai atu nisi I fata oto ina ia la tou le va ai ia la tou va ai ina ia la tou ngona o le fata oto le nei o le saito o le afionga le atu. It's talking about the seed. It said this seed is the word of God. That is a moele lukam tau pe valu fai tau e mai fai was fulu sumatasi fai was sumatasi na fai mai fai was sumatasi o le fata oto le nei o le seito o le afionga le ale atu. It's talking about the seed is the word of God. Ae maka I le mai wawaia o le kele au mea mai o le seed o le kupe ia afe pe rua afe lau seed e fua I lau blessed fa mai Yesu a fai wa bakfua ia ki oe ka fo I know they have bills. They have to pay, but not try to sell. I tell you, not try to sell. You know, kaka fale nganga de vale. Po ne al ko kelo evangelia ia le sang ni TV. Po evangelia pa ki po akula nga. Mena fa mai Yesu ma te fitu fa lusu matas. Ele sa o tu lava langi la to uma mai le ie. Na le fa ia fina ngalo o lo ta mau le lang. Io yang fa kula Yesu. A fa mai kaka ngai leri na matu faia wa be pa malolo mai lo ngo tuli te moni kuri ke mongi so me Yesu o ko e amio le o ese ku yoko e la nga minga e po le ale kelo o fo yo fa te fo tato. We must be very careful. Awa o mele wo ngai to ndu po po la apostolo. My love of money is the root of all evil. Ngai vai fo itali evangelist e vai fallia il kamau ainga de airplane 65 million. It's like, you know, there's a lot of poor people. These are the people ngamari wa Yesu. Eu kaka makiva in Mateo lusu lima e fanga ma Yesu mo e fanga ya kia. Ai kaka ia kele fa yaku tuloa sa mono mutumena. O kele pore foi per loku mako loku ai but I tell you that, you know, but kake kuvakas kelo evangelisio mai no ke almo loa e mafo fau ile ya la ko fam kalanga la fe maisken. You know, po penihin po ai po ngaka umangi you better the devil is getting because of money. Be very sensitive. And fai foi kupu ya ka sa mo kusa foi pele ki kupe foi kai me mga kwe fe a inga mo elan kupe por nga inga foi le malosi ai mga faka valis ngaka. It happened in our church. I ka ko foi lok sa mo e lo foi a inga foi le ka ngorima ia ai le anga le ia inga foi le vai be au tanga teina mafuai na maniu Yesu e alofa ia Yesu wa ke loanga ia Yesu e ia me ia kaka makio e ke fa mai polo a sanga ka mawa ia su mai a fio mai oi a ka makio ia vai se me kui vai happen in our church. Is really me fa ke ai tanto even I was a pastor for a long time. It could have for ngai me sala say hey no, because we are all human beings. If we came here kwa me alofa la loku ya ki be very careful if they are real gifts. Real gifts me e vaku ya ki o ngale alofa ile ku malangano. Ai me alofa e vaku ya ki o fe vaku I have white coffee ke mangaoya. Then 5 I will give you coffee king alavang eang ba. What's out, pastor? Be very careful of the gift that church member give it to you, whether it's a real gift or a
bribery, or you are, bribe, whatever, palaka oi. Ia langa o kupe, ia langa I malosi kele. Ia o le mea tamas o le mea le la ke le ka ko le o le ola pa. O le kupe la. Mai polo love of money. Ele le kupe, but love of money is the root. Ele fe mai o money, the root, not the love of money is the root. It's good to have money. Mai foi ke minye u fa pe mai ngak se longa ke mau mea, o ke siango ka un kwa mau mea la. It's up to them to define that. But I say this to you. Look around and be very careful. Le fa pe foi fe mau le anga pa ia si, ole si le mea. People are using the Holy Spirit. You always use the Holy Spirit with everything in the Holy Spirit. The Holy Spirit was given not to be used by you, but we supposed to be used by the Holy Spirit. We are supposed to be. E kaunga whaongaka ko le anga pa ia, ai awal whaonga le anga pa ia, mai se ka kou ia loku penkos. I stand on the word of God, and I stand tall and preach the word. I'm not against any denomination, but I'm preaching the truth. It's time for us to wake up and preach the truth and stand on the word of God. E kele sa mo fia faulainga a ole fa pe fe fa Samuel o tunu pe. A vai foi ese upo le kala fe ngai la fa fon. Ia fa mangalo le tu ala fionga ia le tu te mana o e tu sa watu ya joy ina ia e alu le ola fa ba. O le alu le ola fa ba o lo talio Yesu e fai mali ma fa fai tau tu spai. O le uminga e kalkongu se mea wa ve ai ma mea mongi ato. The longer you hear that thing and live on that thing, you think that's the truth. Yeah. Yeah, fa pengali winga. I think this is the light. Lau fionga sule o vai. O kia ungangi a kia Samoa. A lofai lo wainga. Lofai lo ko lua po lau kange ma lau whanga. Because o la ko wola ngai a kia. Fai lau flinga. Ele maliu sau lotu moa. A ye fo se loko ka lai fa mai mongi la ko loko. That is Antichrist. Ele se kala nga kuspaia. Ya, tala tu spaia. Nga o Yesu mongi mane tu moni ma tu spaia mo. La le alu, la le tu fo da proklama fa uma. Ai tau no pala au ya tu. A fai fo i fa longo pe no fa ya tu. O le toi fa na ul tangata fa longo longa le fio nga le atua. A o nga lue maile nga pa ia ya tu. O i fai elo filfling e fa o le nai. Mai Paula le Romas fulu fa upo iwa mas fulu a fai e tau tino lo mutu. I le ali o Yesu wa toe fa atuina mai o ia le atuana ye wati e fa o le nai o e popo. This is one of the biggest issue in the church is the unbelief. O le le tali tonu tangata. Ai au tali tonu le atua. Ai au tali tonu i le atua. A po le aso le tali tonu. Ve le aso nei masa fa pe atua. I le Yesu a fio mai e lono. It is time for you to believe. You can be in a church but still not believing in God. Na yai fo I toma o le so o Yesu anele tato. It doesn't matter. It doesn't mean you're in the church then you are a believer. No, you got to personally believe in God. Tele tangata loto Samuel ale o le ola whaabau. Tau te loa ale o le ola whaabau le whapeo no le loto. Kele Samuel loto. Koke lo. Kele Samuel lai loto le o le ola whaabau. Waisa. La tau te le lope whape feo no le ola whaabau. Le o tal no atu i ate oe. Ve ia lo vai ma wala whamanu i ai le atua i ate oe. Ve alo valea ma me whailo ai le fio ngā le atua i ate. Ia ola Samoa. I le mana o le tala le leia Isu Kristu Samoa. E le maliu sau lotu mo. Po le ale leva mai lotu na ola mau tātou tua. A wo le taimi e whai eilau whiwhilinga. Mai le ngā ruenga su fitu fo matos fulu matos matas. Na whapale pale le atua i na pōl valea. A ona pō nei. Lo whetalai mai o iei no uma matangata uma ia salamo. Wa uma na aso nei wa e whalonga le tuspaya. O tātou tua e whamasino ai le atua i le mea na ngata i lato mamlama. O tartonu tele o tātou ai o i le ola whawa. A o ele o iei le amanoa. Le a fwoi wa e toi whalonga mai le fionga le atua. O lau whiwhiringa talo i le ola whawa. Tau te leo tai lima ma le lotu na te lotua i le ola whawa. No. A e aluan malaya ki anu hapa. A e alu fwoi manguia ki anu oe malau whanga. Pa mai whai upo e torsu tase o ngā renga suma fitu. Mo whatuina ia le aso e wha masino i nai. La langi ma le tonu e tangata i tō tase.
o whaamaunia mai le ilona whaatuina o Iesu Keso. Kei minga ino walawatu ya toe a whai no ataria Iesu le aso nei pofia lavo e whafo mai sa. Le altaimi ma whai mea uma pe a whapea pe o la Filipo le nuka. A whai e te loto ia e ma whai lau. Ata tala. Le atu ai lo mātou te mai le langi. Lo e sila mai le langi. You are watching over us even to this very moment. O lo whai u nei po klama e whai u man whanau nau ia te oe. Ia whao laina ta ngata Samoa. O ta talo ia te oe le li ia ngā tia lau auna. I tua lo sa taulo ia ta nia o Yesu. O le na maliu I Kalevaria ona o ta ngata Samoa. Ma le to telo lan. Ia whao laina so Samoa te talatulo na loto ia te oe. Ma fia ola awane I mai maua latu. Sea e leo ngau ni lotu mātou te whina wai. Ai mātou te le maua leo le whama. O mātou loa mātou te leo tai lima. Mātou te leo ngā li I foi. Mātou te leo ainga, mātou te leo nuu. Mātou te leo au lotu. Mātou te o tai totas. Wala watu ia te oe. Ia whaolaina so Samoa se ta mā se tina. Sa ta li I po se a whawhine. Wa ta latulo na loto ia te oe nea. E umea umai lo vi inga wo vala watu ai. Fo yatu ia te oe le vi inga mai a matanga nei proklama. E o oilona whaewina. Wha malo lo fo se mai. A iei Samoa o mai le whaalongolongo mai ni asu. Ia wha malo lo I lo suaf Yesu. Pa ia tu iei malo lo po le ale tu inga mai. E le aise mea whainga ta ia te oe. E whaingo fia mea uma. O oe o le Yesu wha malo lo. Wha malo lo atu. I so se tasi o matu atunu. Ona lo suafa Yesu. Amene. Amene.